Hei hi akas fani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya Mizoram State Assembly in thlanpuya vote tla te chhiar ani huna apuan zar dan tur le ruam manate soin voin khan additional CEO puis lian zelale electronic media ayo te Aizawl anin kom mi puite hena tamzok le zawzo ka environment hum halle ven him poimo zia zitin petura be pui thakna North East Yatra for Lifestyle in Mizoram zo voin khan hon ani Naktu ka Rajasthan Assembly in thlan vote thak turun in pocha na pe felani to Nilithung Israel e Hamas in ka hai chu voina tangin man tan ani Mizoram State Assembly in thlan puya vote ta te chhiar ani huna apuan zar dan tu le ruam manate so in voin khan additional CEO puis lian zelale electronic media ayo te Aizawl anin koma vote ta te chhiar ani huna media center kaltanga mi puite hena vote ta chanchin chakjok le omzanei zo ka puan zarani thena ta na inron khomna ICT conference hall Treasury Square Aizawl ne ya hian puis lian zela chuan vote hi jing daria ta chhirtan turani thua soya postal ballot chhir masakani anga postal ballot vote la te ti felani nu dar kar chan via EVM a vote la te chhirtan ani anga ti vote chhirna hian VVPAT le khatla te chhirtel angai thin awang le vote la te hi film khur taka chhirani thin awangin vote chhir chung hi are thin ti asoi bok ani vote chhirnan hian Mizoram Puma counting center som pathum omtur thute Mizoram MLA seat somli ani anga counting hall somli bot sa ni dantele counting hall tinte counting observer pakhat thevin anvil tur thute asoya EVM table zathum samko pakole postal ballot table somnga porok bot saini vote here tur hian mi sangni chuangrot anni ati Deputy CEO Pu Henry Silron Kima Member Secretary Media Cell CEO Office Suan in result te encore portal da lu zelani don thule result.eci.gov.in nga event any tur thua soibok he huna hian state media cell member te All India Radio Dudarsan Zone le LPS Vision ayo te antela Mizoram MLA in thlan pe vote la te chirnia hian Election Commission of India danding lai ani angin counting center tina media center da ani dona hemia tang hian vote share to zale Chanchinthar omte atheng anga pek chothin ani donti election how to the chuan soini Chanchin bumi big tan Election Commission of India in counting center lu phalna authority letter siam sakte tan chau lu phalani dona khala du te tan po hlata ka tanga video thune tu te hriat puin hnuya relote lak chau phal ani ang Mizoram State Assembly in than pui vok veta election duty tura Mizoram ron kal 9th Assam Police Battalion mi Constable Sabin Nat kumsomli panhi mi chu tun thani nga tang khan chin thelovina bova tun thlangin mu alani lo Constable Sabin Nat hi Government Middle School 2 ngopa Saitul District atangin uniform hachungin a suak chu tun thlangin achin thelovina bova ngor takin police tele NGO sang te ba ka ui sathiam ten zonhna an thok na chungin tun thlangin mu alani lo ani hesi paichin thelova bota chungchang even hian voin khan Assam Police atangin Puakhiles Kumar Singh IGP Training and Armed Police and Communication chuam abona hmun ngopa atloa he huna hin SP Saitual Pugras Kamal le additional SP Saitual Pu-F Lalbiak Zavatem ahmuna antroi omani Puakhiles Kumar Singh hen ngopa khotang shuai tu te komin ansipai bozon na chungchang manu lak to na te fakomati thuwa soiba ka the top chua mi bozon na hi lo thokzel turna sombok ani Mizoram Police and Wisat Him Hanga Anozon na po lom thua soibok ani Constable Sabinat hi zon mu nge ni thenan Saitul SP Pupugras Kamal chun omna chin hriapiang hena lomana tan cheng sing ni pek ain tiam ani no pangkum tlinglo lir thei khal tirem turin tunlai hen traffic police station the topin ma anla Aizawl traffic police media cell tarlan danin Aizawl khopui veng sang abi takin veng morle achon hnoilam dewa traffic police duty omlo na hmuna te no pangkum tlinglo le driving license ne lo school uniform hachunga helmet khumlova two wheeler khal anom thin ti hriat ani hei hian thilpoi lian jok athlen ma ti remani theinan mi pui te thlobna Aizawl traffic police station an thu chhawkal tlang nan nge na dan bo chia mu te chon Aizawl traffic police WhatsApp number 9366553559 le landline number 0389231306 ate an thalak thon emo tong kai nemo hriat tir zel turin mi puite an ngen ti an thu chu hiam an tar lang ani mi puite hena tamjok le zawzo ka environment hum hal le ven him poimo zirtina petura be pui thak na North East Yatra for Lifestyle in Mizoram chu vein kha Menekowa MPCB conference hall hon ani hon nein khoma hian
Mizoram Pollution Control Board Member Secretary Pusil do machuan environment hum him le ven him konga malana saturi mi puiril ru kai tho a Aizawl theang bera tidar turin kalkhom te fuya single use plastic khapchung changa po abul tran tu ni turle midang te zirtina peturin kalkhom ten hen angen na siam hal ani Mizoram EISCP Hub Program Officer Pu Benjamin Lan Sanga Kolni chuan yatra program na tumber chu environment himle tozok nei tura mitin ten an nun phung pa ngai ko sana environment ana thazok nun phung thang tura inzirtir ni ti asoya district sang sanga yatra kalpi veturin yatra team ten online Google Meet kal tangin anno chim ve bokani North East Yatra for Lifestyle hi North East State Pariat November thasung hian nei tura ni dona Mizoram a chuan Mizoram EISCP Hub MPC bin noya din yatra team 10 district tina yatra hin kalpui don ani North East Yatra for Lifestyle a himi puiten hena tamzol zawzogin environment hum halle ven him poimo je zitina pek ani anga activities sang awareness campaign house to house campaign mass rally cycling luiti fight natang man khadai sarang char fight natang tere online quiz te he yatra chung hian nei ani ang Mizoram Baptist Caution Area Baptist Council ABC ro rel le in khom pui zanin train tan dona zanin train in khom pui tanin naktuk in rin ni leng in ABC ro rel nei ani anga ABC Executive Committee thuta ba ka pastor bilatang agenda lu te ABC ka tang assembly sani somni pele thlen tura chop chuate ngai tu ani ang pathian ni jing in khom ABC sang caution upanem nge in khom man ani anga kumina him BCM pumpu caution upa atan mi jani program nge an ni don ani Champhai District KVK Khozola Nabart Mizoram Regional Office ne KVK thoktu ten on-site by structure meeting KVK Khozola anneya he meeting hi KVK training hall ane ni in PS Lalmasuani District Development Manager Champhai District in Kai Shuai Nabart noya project pathum anno nei to Pedicam fish culture crop diversification through the introduction of improved garlic variety G282 le crop intensification through rice pea cropping system te chuna bird how to hian an soifi ani heng baka hem malak na tur sang le KVK ne tho na tur om theite soi ho ani nu KVK demonstration unit sang te an to kwal bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puan ani naktu ka Rajasthan Assembly than vote thak tur in po chana pe fel ani to jingdar sari ranga taida ru thleng vote thak ani dona Rajasthan Assembly bill zahnia oma ma se bill pakhatain Congress candidate athia wangin bill pakhat in than hun sonani bill za samko pakwa vote thak tur ro man sia mani in thana tur hian polling session singa sang khale zanga paseri omin vote nei hi mi viable changa noi somni prole sing ko chuangan oma in than vote la te thale December ni thuma chiar ani ang President Draupadi Murmu chuan sarkar na thok civil servant te chu minaran te mamon le har sarna rang taka che sok thin turin cha Pemurmui chuan officer no pangjok te chuan ngai tona thar mang sela du thu soin hei hi mi puida ta na tangkai dona ram tan po apoimo hle ani ati voin officer training light ne income na he thu soin president chuan masona huab zo mitin ban phak thlen tir chu civil servant te mo phurna ani ati ram min pum khadala enlung rol na po an tangkai hle ani ati pok president hi Haryana Institute of Public Administration a special foundation course ne laiten an mu ani Nilichung Israel Hamas in ka haichu voina tangin man tanani palai na thoktu Qatar Foreign Ministry soidanin voina ni khatna hen Israeli me chiale nopang Hamas nen shen mek mi som pathum chu zelen ani dona anin ram ang chuan mi shen som nga te chu zelen tur anni Israel chon Gaza tanga mi shen chu tur te hi an ming an tongkim to nin an soi ani pon to ngin Israel Hamas te hian nilani khan Gaza in ka hai pon hian remti Nilichung in ka hain pon chungin mishing chomdol na sang te Gaza phurlu ani anga Hamas perfect te hen an mishen somnga an chu zelena nga Israel min Palestinian mitang an kol miza somnga an chu ve thungdon ani Israel Hamas indon hi October ni saria Hamas perfect ten Israel be thuta tangna intana hen be nine civil mi za chuang thani in mi za chuang shen ani bok Prime Minister Narendra Modi chuan tun pathian ni khet Akashvani kal tlangin mi puiten he thu wa soina man ki bat program mangle dona Mizo tonga le lin chun zomang tuntum hi episode zale paseri na tur ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Mizoram State Assembly in than pui vote la te chirani huna apuan zardan tur le rom manete soin voin khan additional CEO puis lian zela electronic media IoT Aizawl anin kom mi puiten ne na tamjok le zawzo ka environment hum hal event him poimo je zetina petura be pui thak na North East Yatra for Lifestyle in Mizoram Javin Khan Hon ani
naktu ka Rajasthan Assembly in than vote thak turin in pu chana pe felani to nili chung Israel le Hamas in ka hai chu vonya tang in man tran ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani